za početak igrač utakmice, kakvi su dojmovi? Mislim da smo stvarno odradili jednu vrhunsku utakmicu u svakom smislu i u segmentu od obrane do napada. Mislim da smo iskoristili svoje šanse, Dinamo smo dali da dominira cijelu utakmicu, ali mislim da smo mi pametno stajali na terenu i odigrali ovu utakmicu na pobjedu i mislim da smo stvarno napravili dobar rezultat. Netko kad sam vidio toliki oduševljenje koliko tog trećeg pogotka? Pa mogu reći da emocije nakon još ovog odbranjenog penala od Sluge, mislim da su emocije proradile i mislim da nam je taj gol donio opušteniju završnicu. Evo. Ako ostane još koju sezonu u Rijeci, Dario Župarić bi mogao postati najtrofejniji igrač, već nekoliko trofeja imaš. Pa dok je Župarića, bit će i trofeja. Kako si ti vidio? Ma ne, Zoki je igrač utakmice, mi iza, tu smo stajali kod drva, nismo radili ništa, tako da ima tu igrača koji su bitniji puno od mene. Kako si vidio ovo finale? Pa bila je jedna teška utakmica i kod tog penala sam čak mislio ako primimo gol da smo gotovi. I poslije tog obranjenog penala mislim da smo se uzdigli i da su nas emocije nosile ka pobjedi. Publika, sjajna atmosfera. Pa mislim nešto savršeno, mislim da se nije moglo desiti ništa bolje da se vrate i navijanju i da, mislim pogledajte samo koliko ih je, stvarno nam je trebalo nešto ovako da svi zajedno vratimo Rijeci, tribine i ono što nas je vuklo zadnjih par godina. Puno hvala. Hvala.